Isihluku kubalandeli bakaMaskandi ke kuthuka ke omunye ke wama-politician ke lapha ke sikhuluma ke ngozwakele ke lapha ke Mncwango ke oseqenjini ke iAction SA ke lapha ke lo baba ke uzwakalisa amazwi ke abhlungu ke lapha ke uthi beyincomela ke igcokamelisha ke njengomkhaya wakhe ke lapha ke njengoba ke futhi lenze kahle kakhulu ke uthi kodwa ke izinhlamba ke asayithole ngalena ke kwelinye ke lamaqembu kaMaskandi ke aphikisayo ke uthi ke zimbi kakhulu ke lento ke uthi imzwisa ubhlungu kakhulu ke ngoba yena ke uncoma nje igcokama futhi ke akanalo ke iqhawe ke lakhe ke phakathi ke kwalezi insizwa ke ezimbili ke lapha ke kodwa ke udlala nje umculo omnandi kuphela kusho ke umncwango ke lapha ke ezwakalise ke kungenami kwakhe ke lapha ke inkundleni ke zokuxhumana ke ngaphansi ke kwekhasi ke lakhe ke lapha ke bafowethu ake ngiqala nginibingelela kwisiqiniseko esemita moqala ukujoinela lekhasi ngicela wenze ubulungisa ke ucindezela button ka subscribe ke uthola ezinye izindaba ke engizokwenzela zona webafowethu ke abathandi bomculo kaMaskandi ongabalandeli bakaMaskandi ke lapha ke sebenze ke okungelungile ke lapha ke bethuka ke elinye ke lama-politician ke lapha ke eliseyinhlanganweni ke ezepolitiki sikhuluma ke ngayo ke ubaba ke uzwakele Mncwango ke lapha ke okhala ngenhlamba ke ayithole kubalandeli ke beqembu eliphikisayo ke likuMaskandi thizeni ke lapha ke ekhala ngokuthi ke bencoma ke umthandeni ke lapha ke igcokamelisha ke incoma nanomsebenzi wakhe ke ukuthi ke abadala bambhekile ke kule game njengoba ke eqhubha ke umlando kaMaskandi ke ngendlela awuqhubeka khona nangengoma ke ethandwe kakhulu ke ngabantu ke ebala ingoma kaMahu ehamba nomthandeni nale ishape esejezini ehamba nomcebo zikode uthi ke ube seyifaka umunesweni ke wathola ke intululwane ke yezinhlamba ke eqhamuka ke ngaphesheya bafowethu ilezo ungaphawula ngalolu daba ube kumbono wakho.